Pozdrav svima, ja sam dr. Štimac Filip i danas pričamo o mitovima vezanim za All-on-4 metodu. Da, to je točno. All-on-4 je jedna od metoda za trajno rješavanje bezubosti i to na samo 4 implantata. To je netočno. All-on-4 može utjecati na govor samo u onom prvom vremenu kada pacijent dobije taj fiksni most u usta, a pogotovo ako pacijent do tog trenutka nije imao uopće zube ili je nosio proteze ili imao proteze koje nije nosio. Tako da je potreban samo onaj prvi period privikavanja na novo stanje u ustima, ozubljenost čeljusti, ali to vrlo brzo prođe, pacijent najnormalnije može funkcionirati, pričati, govoriti, žvakati hranu kao da su njegovi zubi. To nije točno. Za razliku od pacijenata koji nose ili totalne proteze ili pacijenata kojima fali velik broj zubi, pacijenti koji dobe All-on-4 mogu najnormalnije jesti i žvakati hranu. To nije točno. All-on-4 metoda je jedna od najbržih metoda za rješavanje problema potpuno bezube čeljusti. Sama operacija je vrlo jednostavna i relativno kratka, a bolova nema. To je netočno, iako ima ljudi koji dođu na pregled i kažu: doktore, molim vas, izvadite mi ove preostale zube, stavite implantate da više nikad ne moram ići zubaru. To je naravno netočno, kao i zube, tako implantate treba održavati. Odnosno, najbitnija stvar za dugovječnost implantata u ustima je dobra higijena i redovito održavanje i redovite kontrole. Redovite kontrole i savršena higijena su najbitniji faktori za dugovječnost svih protetskih i implantoloških radova u usnoj šupljini. To nije točno. All-on-4 je za sve pacijente koji nemaju zube, a imaju dovoljno kosti za ugradnju barem 4 implantata. To nije točno. Kada pacijenti dobe All-on-4 ili bilo koji drugi protetski rad na implantatima, redoviti posjeti stomatologu su jedna od najbitnijih stvari kako bi taj rad još dugo godina bio u ustima i služio svojoj svrsi.